kandi ino industry Imana yayinzanye mu mugambi wayo. Icyo ndayisaba buri munsi gukora ubushake bwayo, icyo yashatse ko nkora nze ndagikore. Jewe minisitiri naje muri film kugira ngo namamare, kubinavyo nari nzi yuko igihe kizogera ngahagarara imbere y'abantu bangana nk'uko n'amakamera angana nk'uko. Ndi hano nshima Imana cyane kandi impanga yuko kuva nakwinjira muri kino gisata ca sinema nagaragaje Imana, nabo dukorana barabizi, niyo identite yanje. Ivyo byose tubikorera amashimisha. Muzi n'inkuru, muzi n'inkuru, ndababwire, igiti kirashobora gukurira mu babazi, kinagabanaga kinagagira. Biri uzoshaka kumumenya ngo mugabo nyuma y'umwaka uzumbwire nakubwiye baragukunda bashirikiye ibikorwa byawe. Nshigikirwa n'abantu benshi, abafashije abantereye muri rasuma umwe wese yumve ku mutima wanje bamwanditse ahantu hadata, kandi nanje ndahari kugira ngo ushobore gukokoneza ineza yanyeretse. Ndabubaha cyane, muri abantu beza, ntacyo narindi kugira ngo muze kunshigikira. Nta nuko mva mu muryango ukize, nta nuko ndi mwiza gusumba abandi, ntacyo ndi cyari gutuma muza kunshigikira, ariko mwumve yuko Imana yo mu ijuru yabaremye ikabaha uwo mutima wo kunkunda, namwe izibahe abantu babakunda, babitaho, babitwararika uko bukeye uko bwije. Agiye guserukira amashami atandukanye, bajya kubahwa mwaje guserukira amameza, bajya kubahwa bakinnyi b'amafilime, guhera kuri gakondo mbere mushiki wacu ari we igikorwa cy'uyu munsi nabo bakoranye, bajya kubahwa baririmbyi b'indirimbo mpimbazamana, bajya kubahwa abajournaliste bashyitsi b'iteka mwese muri hano nabo bafashanyije gutegura kino gikorwa bagize komite tugira amahoro n'iterambere cyane cyane mu rwego rw'INSMOD hano mu gihugu cyacu cy'Uburundi. Uyu munsi uri hejuru nk'uko dusanzwe tubizi mu mico y'Abarundi, iyo abantu basanzwe bagaye irembo ryawe urabakira. Rero turabakiranye ikaze idasanzwe, kandi mumfashe buri muntu wese mu cyubahiro cyiwe mu kwiyakira ikoranabuhanga ndetse n'amashikari. Nyuma yo kubakira ni ukubifuriza kwisanga amahoro, kwiyumva amahoro, hano muri kino kibanza haratekanye, hari umutekano, nubwo umega harashushe ariko uraza kutwihanganira ni umugisha Imana yaduhaye mu gihugu cyacu. Intumbero y'uyu munsi rero
kuko murabizi neza ko hano mu gihugu cyacu cy'Uburundi turafise impano idasanzwe ihagaze na cyane cyane wirerese Burundi kuko n'izindi mpano zitandukanye, ariko uyu munsi twasanzwe dukorera hano ubw'umuvukanyi wacu Mireye abifashijwemo n'umugwi wa BMT wa hano usanzwe ufasha gutegura amarerese, aho hari imurikwa ry'irerese rishasha. Sinobivuga, nibaza ko nawe nitandukanije cyane mu gufungura agaseke, ariko mu kanya muraza kubibona. Rero atamenshi kugira ngo tubandanye n'ibindi bikorwa, reka dusabe Imana mushobora byose ibanda n'umwe wese ari hano, kandi ndabasabe umuhindukire mu bw'iwo mwicaranye uti uraberewe kandi usaba Imana tubaye ikaze n'akazi. Sinovuga ko twatanguranye agitangura kariyeri yiwe ya sinema, ariko aho twafataniye hose twarakoranye ibikorwa bitari bike tubikorera muri BMT. Mu nyuma niho yacaza aratwegera muri BMT aravuga ati murabibona aho intambwe yo kwiteza imbere muri sinema igeze, ndagomba dufashanye dukorane ikindi gikorwa cya sinema. Nuko rero turakorana iyi sinema yitwa Kiramunda. Mimi niwe yazanye ide originale yayo. Muraza ku mwanya murabe filme icyo ivuga. Ide originale amaze kuyizana arayima ndayandika, ndakora script yayo, hanyuma muraza kuntunga uko muza kwibona ndazi nk'umugaya. Maze gukora script yayo, abo turi kumwe muri BMT baramfasha turayikosora, Mimi arafasha turayikosora, hanyuma tuyigeza no muri Nesa 57 Films, aho dusanzwe dukorana bajejwe amasanamu n'amaji. Nuko rero ushikora umunsi aho tugejeje niho tugomba kubereka. Imbere y'uko rero tuza kubereka ino reresi, bereke abantu twakoranye kino gikorwa. Si bake, ni benshi cyane, ariko tubereka bamwe mu bari muri kino gikorwa. Uwa mbere nagira mvuge ni uwo nyene twafashanije mu gutegura iyo reresi kuva ikiri muri ide originale. Ibi bimeze nagira musaba imbere ngaho. Hagati aho yakoze ivyo vyonyene, yaciye ananyemerera aba actrice principale w'iyo reresi Kiramunda. Wow. Muheza gihe kandi wahiriye neza nyamara mati. Allo. Hanyuma rero twaciye arundi agira kabiri muri BMT turahorana, yitwa Isoharira mu sinzwa bihari nawe muri ho mayirera. Iti nawe yegerega umwanya zo ari karanza. Bobe nawe karibisi. Yeah. Uwo nawe ni assistant director wanje, aho muzobona hose filme Jenzo bana directinze iti abari kumwe. Niwe wuda akaguma hamwe n'uwe w'Imana. Yeah, but arusha Felisi kugenda. Hamanda aho twari kumwe n'undi ahora afasha kudirectinga yitwa Kado Haber. Burya nawe ubu wegageze ko director mwiza nagasana wegenga Kado. Ikase bashikiro. Yego nawe yaranyemereye Kado Haber warakuze waboneye neza, yaranyemereye akira muri filme ari nka mu artiste principale ajya kabiri kuri Mimi, abikora neza cyane. Aho narimereye kwa principale, ariko nagira nsabe kandi banze nkiriko ndakora kwa principale, banze mvuge ubundi umuntu duha dufashanya cyane muri filme, ariko nitura iyo ndosa akazi ka filme ubwo nyene niyo baza kuvugisha X-Rayba ngasaya wegenga nawe nyene rapoze nawe ndamushimira cyane yaremera muri sinema yakina kantu gata, ariko muzoga kubona ko yakiko kagara kose abamuzi baramuzi mwatweza cyane ihorera. Hanyuma mugenzi we yitwa Ichidora nawe nyene ndamushimira. Burya uwizeye
wafata amajwi ahejeje akayahereza digital nawe akayateranya avuga ko agira montage bo kugira ndeke kuza ndahamagara umwe nagira nsabe duhereye hariya kwa waca tuze mwegere ngaha mwese muhaguruke cyangwa umuntu wicaye hirya abagiye muri filime Kiramunda mwegere ngaha mwese mwese muze aha mwa principale muraza kubonamo uyu musore yitwa Mr. Kar ando muri meja Mr. Kar muri filime Kiramunda yakinye neza mwana guheza kire kandi nta nubwo yatekereje arakoze cyane hari abantu batari babizi ko abere ntwaye nawe ariko aridoga ngo yarabizi abere ntwaye yakinye muri filime Kiramunda ari umupasiteri amubaye sana haleluya wani wa principale wakiyemo muri no filime harimo umusore yitwa Iso abenyeri muheza Imana n'ukuri cyane nyanetereje sinoreka kugenda mvuze abanyagitega twahuriye Gitega nabo turasaba kudufasha bemera kudufasha harimo n'umusore w'umusonga yitwa Tera Mutamuzu n'Igitega niko bamwita muraza kubona nibaza tutarabona amateka yabo mubyumva neza hariho Jandote Jandote yadufashije ibintu byinshi Gitega aho tutari bavuga ko Jandote n'umushyira mu badirector bagenzi bacu Jandote Imana itesagire yakoze ibintu byinshi director yari gukora kuko imbere inyuma ya kamera nawe yaciye yikora ibindi bikenewe location n'ibindi byose niwe yabitwongereye sinovuga byinshi abamubona nibo muzobona muri filime Kiramunda ariko hari abandi babigiyemo hari abatashoboye kuza kubera benshi basanzwe babigitega harimo umwana muto cyane n'abana babiri abakiye muri iyi filime ari abana bato cyane y'inzoya kuko Robida ni babiri ntibashoboye gushika ngaho Constance yabayagira umwana wa Constance nawe yafashe gukina muri ino sinema Imana imugeza kure Constance tugiye kuvuga nawe azabanye nabo muri Fofa Imana imugeza kure karibu izo sizo nariko ndavuga ni ibyo abandi bakinnyi batashoboye gushika ngaha haruhande yabo ariko Igitega twafise famiye twakugiyemo muri Kiramunda igizwe n'abakivuze ko bagira aho babaye ngo badufashije kuronka location no kuronka uburenganzira bwo gukorera Igitega nyakubahwa Eric Taylor haguruke arabe publique abaza Eric Taylor Igitega nagenda kwatakibuka manje ndayibuka cyane muteye twara Colombe niyo twakoreyemo ibikorwa byinshi niyo twararamo isi niyo twabasika gukora bagenzi ariko narako pasteur ngaha Pasteur Feba nawe yamiriye neza muri iyi filime ndamushimira cyane yitwaye neza we Pasteur Hodu umurongozi wa serie nuko aba bose mvuze muraza kubona impamvu nabavuze ko nako muzorobona impamvu nabavuze asabasi muri zashanaye kaze n'abadamu biwe aho Imana ibahezagiye nuko rero jewe ubwanje nari mpagaze ngaho kugira ngo babwire abo twakoranye kugira ngo babereke saba gusa abagiye badufasha mu bindi byinshi abantu bagiye baradufasha sino baduragura benshi ariko ntabwo nakuze witwa Gise yamara ntabwo kagize ubebe abantu
turavugana mu maraso gahunda zose z'izaruze tuba turi kumwe cyo kimwe awaca nagira ngo basabe rero banyakubahwa abatwaye umwanya munini ariko ntabwo utwara mu bundi regeze ngaha ibindi ndaza kubibereka mu nyuma murakoze cyane Located cyane kubagirira ibintu bitwa nirevu yakiye nka office mu buzima bwawe ibihe bishasha kuri wowe ibihe bishasha mu kwerekeye byose muri kariyeri yawe ibihe bishasha nouvelle dimension yindi experience waje hano hantu uza kuhava uwo karituzi uza kuhava ubuzima bwawe rero iyo ndirimbo amajambo yagize ndayitubwira kandi naje kukorera Oh,
Mwese mukoraniye imbere yanje umwe wese mu cyubahiro ciwe tugira amahoro ubumwe iterambere muri filime tuzi mu gihugu cyacu. Icyambere ndashimira Imana cyane irashoboye kutwereka uyu munsi mwiza. Uyu munsi Imana yari iwuzi kuva ntaravuka, jewe ntawe nari nzi, ariko Imana yari iwuzi. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ntiwatunguye Imana, ariko jewe wantunguye. Mumufashe dukomere amashyi menshi cyane. Munyemerere ndabashimire cyane. Nzibikazane ubwoba ariko ndaza kugerageza. Ndabashimiye cyane kubona mwashoboye kuza kubonera iteka, mugatera iteka filime Ndundi muri rusange. Mwikomera amashyi menshi cyane. Bampaye umwanya wo gushima, sinzi ngo ndahera hehe cyangwa ngo mpereze he, ariko ndiko ndajugumizwa n'ineza y'Imana. Sinzi ko nshobora kuvuga byinshi muri kano kanya, sinzi ko atana byinshi mfise. Burya amashimwe menshi abadutubiza mu mutima, ayo dusohora ni make, amenshi aba ari mu mutima wacu. Ariko icyambere ndashimiye cyane abo twafatikanije kino gikorwa, BMT Buja. Mufashe tubakomere amashyi menshi cyane. Bano bantu n'intwari mu gisata cya filime, tubafise nk'umugisha i Burundi. Imana yabaduhaye ibatuzigamije. Munyemerere nshimire production filime yacu yakorewemo 257 production irongowe na X-Ray Bam na Niji Pro. Mufashe tubakomere amashyi menshi cyane. Bano bahungu n'abahanga cyane, abenshi murabazi. Mu mafilime ya BMT nibo bayakora, na filime yanjye nibo bayikoze. Biragoye kuvuga ibintu byinshi cyane mutarayibona, ariko ndizera ko nzakugaruka nimwamara kuyibona. Mutwihanganire cyane, twagize ikibazo cy'umuco, ariko mu mwanya biraza kugenda neza.
munyemerere nshimire abakinnyi twakoranye muri ino filime. Kubavugaho cyane mutarayibona biragoye, ariko muraza kubyibonera. Babaye intwari cyane nk'uko mwabyumvise director yabivuze. Ino reresi yacu twayikoreye mu ntara ya Gitega, gusiga umuryango indwi yose irenzeko iminsi utari muhira biba bigoye cyane. Igikorwa mpaka giheze, mufashe tubakomera amashyi menshi cyane. Munyemerere nshimire cyane n'abantu b'Igitega baje kudutera iteka, cyane cyane dushimire nyakubahwa Eric Tayer yadufashije ibintu byinshi cyane. Mufashe tumukomere amashyi na timu yose bagendanye badufashije ibintu byinshi kuroma location abakinnyi n'ibindi. Mufashe tubongera amashyi menshi. Ndashimiye cyane abakinnyi ba filime n'abakora filime hano i Burundi baje kudutera iteka. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Namwe muhagaze ngaha ari mwebwe mukabona abantu baje kubashyigikira munezerwe. Rero ndanezerewe, umunezero uriko uranjugumiza, gusa amashimwe ndumva ndusha imbaraga cyane, ariko binyeretse neza yuko umuntu atigira ahubwo umuntu agirwamo yondi. Mufashe tubakomera amashyi menshi abakoreye, amashyi menshi cyane. Umuntu uwo ari we wese ari hano mu cyubahiro cyiwe, ko ndazi ko ariwe n'icyubahiro benshi baraha, usibye ko nawe wicaye ngaho umunyacyubahiro muri kino kibanza, kuko kino kibanza cyateguriwe wewe. Bikomera amashyi menshi cyane. Ntabyishiza kuvuga nubwo maze kubivuga umugani wa director, ariko munyemerere nshimire cyane abantu bashoboye kunsapotinga kugira ngo kino gikorwa kigende neza. Duhereye mu gikorwa cyacu utitini, abakorege barabizi uburyo biruhisha, barabizi uburyo bitwara amafaranga menshi cyane, kandi jewe ntabwo ari isi. Ariko ndashima Imana cyane yo ishyigikira umurimo wayo ukagenda neza. Haleluya, Imana ishimwe. Hano hantu ndahageze numva emotion nyinshi. Nibuka uburyo Imana yabinkoreye, numva ngize ubwoba, numva nongeye kuyitinya gushasha, numva nongeye kuyubaha gushasha. Gusa icyo nayisezeraniye ni ukuzoyikorera ubuzima bwanjye bwose, bituga bimanuka mu misozi, mu biyaya, mu mazi menshi. Haleluya. Manshimwe. Biragoye cyane ko Imana iri muri industry ya filime, biragoye. Ntabwo ndashima Imana cyane ko njye wigeze bishoboza. Ndabihamya cyane ko ndi umukristo. Kandi ino industry Imana yayinzanyemo kuko umugambi wayo. Icyo ndayisaba buri munsi gukora ubushake bwayo. Icyo yashatse ko nkora nze ndagikore. Jewe minsi naje muri filime kugira ngo namamare. Ibi nabyo nari nzi yuko igihe kizogera ngahagarara imbere y'abantu bangana nk'uko n'amakamera angana nk'uko, ariko Imana yo ntibyayitunguye kuko Imana yari ibitse. Ndashima Imana cyane yo ikura mu cyavu ikicazanya n'abakomeye. Ndashima Imana cyane kuko haleluya, umva uko amashina yakomeye kuko
abantu cyane cyane abakobwa turi muri kino gisata abenshi baducira imanza abenshi batuvuga ko bashatse rimwe na rimwe bakatwagiriza abagabo babo ariko ndi hano nshima Imana cyane kandi mpamya yuko kuva nakwinjira muri kino gisata cya sinema nagaragaje Imana nabo dukorana barabizi niyo identite yanjye ibyo byose tubikorera abashimisha ijambo novuga nobwira Imana imbere yacu nuko nkomeje urugendo sinzigera ncika intege habe n'umunsi n'umwe uko byogenda uko ariko kose nzokomeza nkorera Imana igihe kigeze cyo kuva mu isi mbwira Imana Imana narwaye intambara nziza yo kwizera none ndangije urugendo rwanjye munyemerere ibindi ndaza kwivuga hanyuma ariko ndabashimiye mwicare mubyagire mwaheze byinshi muje kudushyigikira kandi ibiri imbere nibyo byiza cyane hano ni nk'aho ikirori kitaratangura narababwiye ngo batumire ba mbere dufise hano ni bande Imana Data umwana wayo na Mwiyomiyere bari hano barabyagiye niyo mpamvu tugomba kuryoherwa mu buryo bwose ibyo twabateguriye ni byinshi cyane kandi nanjye ubwanjye ndaza kugaruka niyo mpamvu numva ngarukiriza ngaha munyemerere ndabasangiza amakuru kandi mukinkorere nanjye umuntu ataha tudahejeje bishobotse muzamunejeje umutima wanjye kugira ngo ibyo twabateguriye byose mubibone mufatanye natwe dushima Imana ibamugisha ndabakunda cyane abantu bahisemo gutanga amafaranga yabo batanga ku buryo hano yamatike mwari oya baravuga bati byegire gutanga umuriyoni kugira ngo iyi filime imene neza ntagemeje rero ndashaka kuvuga bamwe muri abo ndibaza ko baza kwerekana mu buryo bwiyaguye ariko jewe ndabavuga ati ndasoma reka dutangure dushimire Dorishima Foundation ni umubyeyi umuririmbyi ariko wese afasha n'abana ibintu bitandukanye kugira ngo imiryango ikomeze gukomera hariho ababa barabuze ababo harimo abapfakazi imfubyi n'umubyeyi bavuga ngo abikora neza muri ubwo buryo wese hariho umuntu dushimira cyane afise entreprise cyangwa imprimeur yitwa Kibugo Chief Business Company iyo company ikora ibintu bitandukanye harimo design numvise design n'umuvamo conception harimo impression numvise impression nabonye page nziza ihari hanze bimwe mu byo akora harimo kubrandinga imodoka harimo ibintu byinshi abashaka amagenda ibintu bitandukanye ariko nawe yadushimikira mu byubahiro byabo turabashimiye cyane turashimira cyane bamuvuze mu bosi wa Fangas Arise and Shine Burundi umuntu akora ibintu byinshi ni navuga ngo ni entreprise ikora ibintu abantu benshi bateramira ko uno munsi muri izo harimo Fangas Tea Fangas Gingembre harimo n'icyo bita umuruturutu rero natangaye turimo n'uturutu hariho ngo n'ibindi ngo byaje byitwa ngo ibidego batabivuga mu buryo bwiyaguye harimo n'amashuri y'ijana bimwe muri ibyo bibaza ko abantu bakorana nabo bari ngaha kandi nabo bibaza ko isokera bamaze kumubona bose turashimira cyane umuapotre wacu King Diodone afise King Travels Agency nawe nyene ni umuapotre afise agence y'indege nawe nyene mwashoboye gushigikira ico gikorwa abantu batabuze amatike murabizi ko dukunda kubona amasanganya ariko bibaza ko bagiye batonze ku mukozi w'Imana agenda namusenge turashimira World Beach ni imwe mu mabishi canke
ibibanza ikibanza cyiza ushobora guteraniramo iyo wagiye mu rubanza rwawe cyangwa iyo ufite ibintu bitandukanye ushobora kugira urabona bicaye bigufasha kugira urubanza rwawe ushobora kugenda neza. Turashimira abanditse n'ibi nabo ngerasa namuravye nawe nyine aberewe niyo umuntu azokwifuza ko yanditse n'ibi nta n'umwe. Rero muri abo turashimira iyo leta yamwanditse bose, turashimira n'abatuye sitire ya mimi aribo Divine Light na Voka mwababonye, turakomera abashimire cyane bose. Ya nyuma turashimira Avera Collection nayo iri mu masosiyete igikorwa ngende neza. Rero twavuga benshi hariho uburyo bw'ikanze buri ngaha ariko abakuru bashoboye gusonseza igikorwa gishinga tubikesha abo bantu baratanze uburyo bwinshi nubwo namwe mwabutanze ariko baratanze uburyo nibaza ko nyine banareza kubufasha mu buryo bwiza kugira ngo bubereke ariko bose twakomera amashyi menshi n'akaruru kugira ngo bubone ko bwerageza kandi bigiye uzoshaka kumumenya ngo mugabo nyuma y'umwaka uzi umbwire nakubwire baragukunda bashigikiye ibikorwa byawe. Nasa neza, muraberewe, ari beza, kandi nta kintu kiryoshye nko kubona abantu nk'abo mwese bitabye ikintu cyitwa filime mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Niko birabasha. Nimire ni inshuti yanjye cyane, ni umwe mu bantu nkunda atawujyajya, kandi iyo mbonye atwenze cyangwa akarira amarira y'ibyishimo ndanezerwa cyane. Uno munsi abantu twari kumwe na Frank Yambere Shabana, nababwiye ndababwira ngo ntugashaka guha impano ibiri kandi y'amafaranga menshi. Ni menshi kuri jewe bitewe n'aho ngeza ukuboko kwanjye, abandi bashobora kuba babona ari make, ariko ndavuga ngo iyo mbafise amafaranga nari kumuha nka iPhone 15 ndaryohewe ko ikintu nari nifuje mu mutima wanjye Imana ikoze iyo telefone ukaba uyironse. Ndasubira ndavuga ngo iyo mbafise amafaranga nari kumugura muri televiziyo nini bacura miliyoni kugira ngo azoze ararabira mu filime cyangwa ibikorwa by'aba yakoze akumva aranezerewe. Mba nayo ibyo bintu umenga ku bushobozi bwanjye sinabishobora, ariko nashoboye kumuronderera impano ihuye n'aho ukuboko kwanje kugera, reka bayizanire hano. Bariko barayizana, mu kuri ni iteka ridasanzwe kubona abakobwa nka twebwe dushobora gukora igikorwa nk'iki, abantu mukacakira neza kandi mukagikunda. Turabashimiye. Turashimira umuntu wese ahora arambura ukuboko kugira ngo
ibikorwa dukora haba mu kuririmba cyangwa mu gukina filime bishobore kugera aho bigeze uyu munsi. Journaliste n'abandi bose mani barahezegera nyine nirinda gukunda nkunda kuvuga ijambo rivuga ngo gukunda ntibabivuga, gukunda barabikora. Basi ahubwo aje kugera uyu munsi naje gukora ijambo bita gukunda kugira ngo ndakugaragarize uko umutima waje kwakira no gukunda. Nakwifurije gutera imbere, nakwifurije kubona umukino wa filime ugera kure, ndifuza kubona amabuye watewe Imana yahindwemo amafaranga n'amashuri, ndifuza kubona uyu munsi urira amarira y'ibyishimo ukazohagarara imbere y'abantu ukavuga ngo ndi nawe yigendera nabonye nashize akiruta
special moto weka kusikilize. Haleluya. Mwafasha kugakomera amashyi menshi cyane. Murakoze. Uyu mwanya ni uwo gushima Imana yanjye, Imana yanyu, Imana Data wa twese uri mu ijuru. Yo umubyeyi kandi umubyeyi azi kuzuza inshingano z'umubyeyi ku bana bayo. Haleluya. Mpagaze nkashima Imana cyane buri kimwe cyose yankoreye igenda inkorera uko bukeye uko bwije. Ndashima Imana cyane yuko yemeye ko mbaho ibicishije mu babyeyi banjye papa na mama bari hano nibahaguruke bapepere. Papa mama haguruke bapepere bano bantu baje gushyigikira umwana wanyu. Murakoze cyane ntuzayigire, mwarakoze kwemerera Imana kundema, Imana ibamugisha. Bantu mubyagiye hano ndagira ngo babwire ko ndabakunda, urukundo munyeretse sinzokwibagira kandi ko gukunda barabikora ntibabivuga. Murakoze gukora, murakoze kuri byose, Imana ibamugisha. Amen. Bigasozere nshimira cyane umuntu yashoboye kumusapotinga kugira ngo filime ikorwe. Niyemeye ko ndamuvuga ariko ahari umutima wanjye umushimira. Naramwituye ndushye cyane numva ndabishaka, numva nshaka ko iyi filime ikorwa. Maze kumwitura arambwira ngo humura mwana, humura mwana, ngarukirizaho kuko yambwiye amajambo meza. Imana wo mu ijuru imumugisha, ni umubyeyi mwiza. Ahari niba ariko ndamushimiye cyane. Fashe kano kandi kanya ko gushimira umuntu yashoboye kumufasha kugira ngo ino rasuma ise uko nyine muri ko murayibona. Murabona ko ari nziza, si nziza? Nziza. Umuntu yabikoze ahari yumva yuko umutima wanjye umushimiye. Narapfukamye ndasenga, maze gusenga Imana igica ko niyumvamo cyuko nifuza rasuma yanjye igenda. Maze kubisaba Imana, Imana inkorera cyane ibirenze ibyo nayisabye. Mufashe twikomera amashyi menshi cyane. Umuntu wese umuco yashigikiyemo n'uwampaye amafaranga 5 yumve ko ndamushimiye. Nagiye nshigikirwa n'abantu benshi, abafashije abantereye muri rasuma. Umuntu wese yumve ko umutima wanjye bamwanditse ahantu hadata kandi nanjye ndahari kugira ngo ushobore gukokoneza ineza yanyeretse. Ndabubaha cyane, muri abantu beza, ntacyo narindi kugira ngo muze kumushyigikira. Nta nuko mva mu muryango ukize, nta nuko ndi mwiza gusumba abandi, ntacyo ndi cyari gutuma muza kumushyigikira. Ariko mwumve yuko Imana yo mu ijuru yabaremye ikabaha umutima wo kunkunda, namwe izibahe abantu babakunda, babitaho, babitwararika uko bukeye uko bwije. Munyemerere shimire cyane ko biteguye runo rubanza, binkundiye hamwe umuntu wese wari muri komite yo agashyika hano ababwira ijambo rimwe. Sindabarambira nzobamejeje bahaguruke aho bari mu bubanguzi. Ndabashimire cyane, barakoze bakiriko baraza. Ndabashimiye cyane, baritanze. Ni ukuvuga ngo bitanze uburyo bwose bushoboka. Akenshi baheba itiro ryabo, akenshi baheba amadeplacement menshi kugira ngo bashobore gutegura ibintu bisa neza nk'ibi. Ni ukuri
umereye kuri perezida na visi ni ukuri n'abakoranye bose nuko ndabashimiye cyane kandi abantu baranyitayeho cyane gushika n'aho bampa amahene baravuga ati uburyo bazokurikirana kuri treatment shots amahene wanjikira hano uyu niwe twakumana uyu niwe bampaye ngo arabe usa gute meze gute nariye buri kimwe cyose umwomera amashyi menshi cyane Perezida urakoze mwese ndabashimiye Mignone Raja Kirezi asista wa perezida umwomera amashyi menshi cyane n'umukobwa w'intwari keke imana igumugisha cyane murabona nakumahama yirukanga bantu b'Imana uretse Imana yonyine ishobora kubituri neza mwamure cyane tugise noma ariko Imana yanjye Imana senga ndanyizeye yuko ibyo bagirira neza kuko ni umubyeyi ibiyumvira ko neza irabakunda nayo jyeho ndagerageza kubakunda ariko ufite Imana ibakunda kundusha kandi iyo ndayizeye ko izobituriye neza mwamureje Imana ibamugisha cyane urakoze cyane rero bakiri ngaha munyemerere mpagurutse Amede Manirakiza na Giti Fisto abarongozi ba BM banyemerere bashike hano haze na Israel na Nishipro muze namwe ngira ijambo rigenda babwira amace nanga microphone urakoze cyane ndabashimira abatabitije kandi bo muri BMT ni ukuvuga ngo ni umwana wa BMT mu mpano yanjye aho nshoboye kugira abafise uruhare uyu ni wa mwana yarera ni wa mwana aje imbere yewe atazi ko icyo azovamo ariko mwebwe mu mikizere y'uko hari aho nzongera sinzibagira ntangura gukina filime ya mbere ifite ishusho y'umuntu Kristo arambwira ngo mimi ugiye kuba icyamamare ndamubwira nti jewe icyamamare wapi arambwira ati nutari icyamamare jewe uzocuza ubinyishuza ndamubwira ngo nimba icyamamare kuri kurabivuga jewe uzogutwara kirigade ndagusohoka kandi azorakora ariko nje kumubwira ko ugiye kubikora Abendera kucheka ariko nyobereye nta mede nta giti natiko aramahasa rero tuzobakumbuye nuko ndabashimira cyane sinzi babizi ko ntoronkaho mpereza murabizi igihe cyose nshima ariko n'ubu ndacyashima nje kubabwira igiti ko no mugishima amede ndikubwira ko no mugishima uramubona uyu ni wa mwana ware uramubona kuko amajambo menshi mabi cyane arababwira ko bazokwica ibintu byinshi cyane kubera jewe ariko ndashaka no kubera Imana muvugire Imana rero muvugire Imana Imana izi kurinda Imana ikora ibi byiza byose muvugire Imana nagiye kuririmba ryari murakoze cyane igihe cyose muranyifuza kuba impano ariko ndafise uko nzobikora Imana yagiye umugisha cyane ndabakunda birenze uko mwebwe mubyumva ariko Imana yanjye yabareka ikabama ibakunda kundusha amahoro y'Imana bagize dukora abantu basaba Imana twebwe rero abagize komite tugiye gushima cyane ariko mugabo tugiye gushima n'abarangiza urubanza ariko dushimiye mushiki wacu ko
yabonye ikigoro twamukoreye ariko yumve ko twakoze ibintu byacu ntitwakoze ibintu byiwe kuko bikora ibikorwa byiwe kuko ibikorwa bya buri wese muri hano niyo mpamvu twagize ubwitange rero nyuma y'ingufu twakoresheje nk'abagize komite ubwo bamwe batari hano umwanya twatanze tubyicuza ahubwo twaravuze duti reka ubwo turazi ko umukobwa yarushe turabe ko twagiye turasigara twoshyira hamwe kugira ngo turabe ko twoma amverope nayo kugira ngo nyuma y'ibi bikorwa aze kugura agasabuni iyuha biravuga ngo mwana warakoze kuko byagenze neza reka rero sabe umwunganizi wanjye akamushikiriza ako kabasha uko kangana kose abiteranye n'ibikorwa twakoze byavuye ku mutima umukunda kandi umushigikiye inyuma yaho kandi ashimiye bano bubahwa mubona muri BRT jewe bakitubwira ko bifuza ko tumufasha narababwiye ni mwebwe mutahari igikorwa nticohaba twebwe tutahari coba nabo barakoze kugira ngo twizere kugira ngo dushobore kubafasha kino gikorwa ibirengeye ijambo nababwira ku myaka mike mfise nimubona umuntu ariko ararira amarira y'ibyishimo muze mukomere amashyi mu mutima muvuge muti birakomeye cyane kubera ko kuri iyi si biragoye kubona umuntu arira amarira y'ibyishimo kuko isi yacu kenshi usanga yuzuye amarira y'agahinda rero natwe turagushimiye warakoze n'ikindi rero dukeneye tuzokwitura kandi you look nice, you look attractive, you are beautiful, you are blessed. Thank you. Engu nyuma yawe. Wow. yambaye n'agapira kanditse ko Gikundiro izina rya bibiri. Umwana ndagushimira cyane igihe cyose abandi yamanzanira gift yawe. Gukomera amashyi menshi arashoboye. Ibintu kuri icyatsi izina ryanjye ni Basengiro Payesh. You are the best person. God bless you so much. You have no beginning or attention to God bless you. Janani Kakokuba as they have to translate yourself in way. I don't know why you might because Yes, nasi. Ikintu twatateguye guturitsa kiransingira hariya nyine turikije kubera kugira ngo aganye umwanya neza turagushimiye cyane. God bless you so much. Turabashimiye mwebwe inzira turangiriza Muzi n'inkuru. Ishura ngo ya. Muzi n'inkuru. Muzi n'inkuru. Ndababwire. Igiti kirashobora gukurira mu babati. Kinagabanaga kinagabanaga. Okay.